Udah jam makan siang nih. Kok belum ada tukang jajanan lewat ya? Onde-onde lapar nih. Aduh, makan apa ya? Baca, baca. Baca, baca. Wah, ada suara tukang bakso tuh. Enak nih kalau siang-siang gini makan bakso. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Seger. Ondel-ondel, mau beli ah? Baca, baca. Bang, bakso bang. Ondel-ondel mau beli bakso nih bang. Baca, baca. Nonong, baca. Eh, Azam. Azam jualan bakso, Zam. Pas banget dong. Ondel-ondel lagi lapar nih. Ondel-ondel pesan satu ya, Zam. Dan bikinin ya. Yang pedes loh. Bacanya beda. Yah, Azam. Kirain beneran jualan baksonya. Ondel-ondel udah ngebayangin loh, Zam. Enaknya makan bakso. Nyam, nyam, nyam. Ada nonong. Ada tahu ada bikinin. Ya udah deh, kalau emang begitu. Ondel-ondel mau cari jajanan yang lain aja deh. Cangcingnya babe. Ondel-ondel nggak jadi nih makan baksonya. Padahal lagi pengen banget. Ya udah deh, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.